Nyamukira imwe kwa imwe kuma guku ni Rwaka gicigo-ini kia ubunge gia Kiambaa kuria turenda kwaririria na muingi kurumirira uria Deputy President William Ruto akorwo akianirira muthenya wa muthi thutha wa ira aikari na arumiriria kiama kia UD Orodomwe na ngwataniro Kenya Kwanza gutinda metereire nginya hindi iria gukwanirirwo no ugukorwo agiteithiriria Deputy President William Ruto angikorwo ni akahotana gukorwo ari president ayukie giti kia munini wa president na kuguo ngoka hinga kuria hi matua ma Deputy President muthenya wa muthi wa mayuki atia. Okay. Mutura maretwa ni mutura kuma Kiambaa ndirari Kiambaa constituency wa Kiambu County na ndi haha ngiuga ni twakenio muno ni itua riu ria tuone Deputy President William Samoei Ruto itua riu ria kuoya Mheshimiwa Rigathi Gachagua aliwe munini wake kana running mate wake oguo niguo andu aingi muno maretereire kuma guku Mount Kenya na ni twaigua wendi witu ithue turi andu a Mount Kenya na ituri andu a Central Region ati ni twanengerwo mundu ria wagiriire to ni twi mundu ucio administrator ni twi background iyo yake ni kumuteithia muno muno gukorwo agika maundu maria twikorwo tukienda. Hi tura expect thirikari hana atia ya William Ruto na Rigathi Gachagua? Tureciria ino thirikari ya William Ruto na mundu gwitwo Rigathi Gachagua ni kurehe dynamism, ni kurehe mundu na experience ya administration, ni kurehe mundu na experience ya urutu wa wira ugwitwo mundu gwitwo William Ruto na ni tureciria riu uria maigaga bottom up ni gukona economic empowerment na andu aitu ni mekota gwikira bia mihuko tondu andu a eri maturite mahunjitie uhoro ucio wa gwikira bia mihuko kwa twe confident muno na utongoria wa andu acio eri. Wa mbere ni ati passion ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua aturite aigite utongo wa bururi uyu uria kuitwo muno muno ni Mount Kenya ni ati utongo ucio ni wagire gutuika enhanced na ni kuga ati kumanagia na ndaika eno ni tureterera ati uria gutura kwiragwo economic empowerment ati ithue ni tukuhota kuona riu guarantee minimum guarantee return kwe macani maitu gwe kahwa gaitu kwe maundu maria mangi mothe mekuo makurehe maguthoreka uchumi kugo twe confident muno na uhoro ucio ngi ni ati thiini wa Mount Kenya region kana aria mweko wothe ari mundu umwe uria ungehota kwaria na mugiko wothe presented wathie Mombatha wathie Laikipia wathie Kajiado woka Central Region yothe mundu ucio ni Rigathi Gachagua kuo tureciria itua riu ria kumuoya running mate wake eo ne ku make sure ati kura ciothe cia Mount Kenya region ni ciguitirwo gikabu-ini kia UDA na kwi mutongoria uria uko wa bururi wa gatano Dr. William Samoei Ruto. Thini wote tikirweta loyalty gi fata muno mundu ria ukua nawe uteti-ini wi fata muno nake uteti you move from known to the unknown koguo murata uteti-ini ni kiru gi fata muno ni tuonete muteti ucio gwetwo Rigathi Gachagua akirugama na William Samoei Ruto na njira ria yagiriire ginya we mwenye akoe mathina-ini maingi muno ni tuonete ginya agithumburwo muno ni thirikari system ikigeria kumuruta kwe William Ruto ginya akahingirwo account ciake ginya akanyitagwo no kiuti kio gitumi kiria kinene muno giatuma William Samoei Ruto oe Rigathi Gachagua munini wake amuoya ni undu wa potential iria ikoragwo na Rigathi mundu ni mundu wi administration ine muno mundu wi na experience muno ndi Kiambu na ni tukenete muno nugo eka tukenete muno tondu ni eka hundu mwega. Ni urona hita mekuyukia hotani manyitana mariri hotani ni magukia pio na twina ni makuhota. Yes. Thank you. Yes. Oguo niguo gukihana guku ni Kiambaa na twi thiini wa gicigo kia Rwaka county-ini ya Kiambu kuria muingi ukenereire itua ria William Ruto gukorwo agicagura Rigathi Gachagua gukorwo akioya giti kia munini wa president angikorwo ni mekuyukia uhotani wona githurano kinene gieko na koguo makauga ni itua riega ni itua riariririe na ni itua rigutuma hihi kiama kana ngwataniro ya Kenya Kwanza gukorwo ikiyukia uhotani wona githurano kinene gieko handu-ini ha Inooro TV kuma Rwaka guku ni gicigo-ini kia ubunge gia Kiambaa county-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Thengio muno Charles Gikunga wa Kariuki ni undu wa gutumenyithia maria marathie na mbere na ona makiria ukamenyithia no urathie na mbere na kurimutha ku county-ini ya Kiambu nigetha utumenyithia acio angi mena atia wa kuga iguru rigie itua ria Kenya Kwanza hwaini wa